Reka ndaguhe kaze mu Burundi ndazi yuko bitari bwabona nje ndaguhe kaze mu Burundi. Urakoze cyane kumpa ikaze mu Burundi. Imana iguha umugisha bwacu kuko nimba nk'ibi bintu bimaze iminsi bivugwa ngo by'abatinganye sinzi uko mubyita mu Kirundi by'abantu baryamana bahuje ibitsina ngira ngo ni ibintu byadutse vuba nta myaka 50 biramara nje mbayeho mbyumvishe nyuma ariko wasoma bibiri ugasanga byigeze kubaho na kera ku gihe cy'Isodomu n'Igomora kuko ni nabyo byatumye Imana ibarimbura ngo n'umunsi Uwiteka cyangwa se Imana yohereje abamarayika kujya gutata uwo murwa wa Sodomu ngo habaye ikibazo ko abo bamarayika urugo bagiyemo rw'umugabo witwa Loti abagabo barababonye babibona ko ari abagabo urumva barabamarayika ariko ngo babagabo niba babagore numbaze ngo bajyayo no kurwana bagira ngo nabo bafate babasambanye muri batisimu turamukotesha cyangwa tumukorera ibintu benshi bari babyanze atari ukwangira ikindi nyine babona turabakene ntacyo twimariye ntacyo ubundi umukene nta muntu umucudika turazi yuko uwo muntu niyo uba waramuguze umwitwa papa wawe kuko we n'uwi batisimu aho wankuye ndahibuka mu menyo ya rubamba shinyitse byinshi byari binyasamiye warahahagaze ndakubona tutagushimye twashima nde byo kubigarura ngira ngo nugutakaza umwanya kuko ni ibintu bimaze kurenga imyaka 2 mbivuze ariko byarabaye igitaramo cyagenze neza kuko akenshi ibintu birimo Imana ntago bijya bigenda nabi Imana irengera icyubahiro cyayo bikagenda neza hanyuma ariko ni igitaramo cyambere kiza cyane ni igitaramo cyitabiriwe nshimira abantu baje mu giterane twe tukunda kucyita igiterane cyangwa igikorane mbashimire cyane abantu batweretse urukundo bakunda Imana n'umurimo w'Imana ahubwo mbona badakora cyane ku rwego nakoragaho njyewe ngitangira kuko nimba mu mwaka umwe narakoraga album 2 nta urabibasha kugeza ubwo na data umbyara yari yaranyihakanye ko ntari umwana we nakubwira ngo rero naciye mu buzima bushaririye bubabaje ariko nanone nabonye Imana kurutaho yego wibutse ivyo waciyemwe bicitse ukandika igitabo wo cita gute nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko ndebye imirimo yawe mburi icyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutaza kureka ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageze umuntu ingoma yawe niyogere ni abana b'abantu yarogeye Yes bakunzi bacuro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba minyuma ya kamera ni Tijos mubonanye mukana subscribe na comment tugaze turabazanira amakuru menshi agiye atandukanye uno munsi ndi kumwe umwe mu baririmbye novuga yuko twese twakuze twumva yaririmbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zafashije beshi gukizwa ndetse hariho na bamwe zahanuye muri binabiriya yitwa Uwiringiyimana Theogene kuva mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi ndibaze ko baza kwibaza ati uyu no muntu kwamukuye hehe ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi hamaze iminsi irenga 5 reka tumekaze kuri Cyubahiro TV aturamutse atubwe nuko ngene mu Burundi byagenze murazi ariko ndabibutse ko yarafise igiteramo cyagenze neza cyane ndetse aranishimira n'imigisha yakuye muri ico giteramo kuko birandazi yuko amajambo yiwe cyangwa indirimbo ziwe zagize beshi zifashe ndakora mu kijumeze neza Ego meze neza ndashima Imana reka ndaguhe kaze mu Burundi ndazi yuko bitari bwabona nje ndaguhe kaze mu Burundi Urakoze cyane kumpa ikaze mu Burundi Imana iguha umugisha mu Burundi turazi ko utari umugeni misi se wamawaje rimwe tukabimenya handi ntutubimenye ikintu cyambere ugishika mu Burundi utangura gukunda abarigi ubwo se ikintu cyambere wabanza gukunda ugeze mu gihugu wabanza gukunda abanyagihugu ukabishimira kumva banezerewe nk'abavandimwe kuko burya nta muntu akenshi ujya ahantu yanga umuntu ajya hakunda
urakoze igiteramo ngico kirabaye igiteramo byagenze gute byose muri rusange turazi ko byagenze neza mugana urafise ikintu usangiza abarundi igitaramo cyagenze neza kuko akenshi ibintu birimo Imana ntago bijya bigenda nabi. Imana irengera icyubahiro cyayo bikagenda neza, hanyuma ariko ni n'igitaramo cyambere cyiza cyane, ni igitaramo cyitabiriwe. Nshimira abantu baje mu giterane, twe tukunda kucyita igiterane cyangwa igikorane. Mbashimire cyane abantu batweretse urukundo, bakunda Imana n'umurimo w'Imana cyane. Byari byiza kuva ku munsi wa mbere abantu bari buzuye kugeza ku munsi wa nyuma. Narabibonye. Okay. Ni Theogene mu majambo menshi agiye atandukanye hirya no hino yagiye aravugwa, amwe ntitubimenye ayari tukabimenya bivaye na interview agenda urakora ukavuga ati inya byarambaye ko hagati Theogene paraporo yo gusohora indirimbo nyinshi zikaba hit tukavuga ati uno muntu muhuye yo kubwira ijambo rinini rikomeye cyane yarigeze kuba anywa inzoga kweri mu gihe twari tumuzi. Ndumva ibyo ngibyo kubigarura ngira ngo n'ugutakaza umwanya kuko ni ibintu bimaze kurenga imyaka 2 mbivuze, ariko byarabaye. Yego, igituma ndabikubagije kubera amativa aratandukanye, ni jambo riza risangiza abandi, hari bamwe babimenye n'abandi bo byumvira ngaha anya, ariko byarabaye. Theogene muri kino gihe afise abana bangahe? Afise umudamu imeze gute? Mfite umudamu umwe, mfite n'abana 7. Kise n'abana 7 bose baviye ku mudamu umwe cyangwa byarashyitse haki? Babyaye ku mudamu umwe, ni mu mushaka nawe tuzamuzana bibibwirira. Yego. Hariho genda zikufise turimbo twishi kandi turyoshye cyane ngibigerage byose karane. None se uratera ntiwikirize, banza uririmbe nanjye ndaza kuri. Ariko ni indirimbo twa dushaka umuririmbyi yayiririmbiye kugira twumviriza ati byajwe n'iryo kweri Theogene. Urumva buryo wowe untereye ugaterera muri do yawe cyangwa muri note yawe, nshobora gushaka kukwishyura ugasanga sindirimbye nkuko nari kuririmba. Niyo mpamvu wowe uririmbye ndakureka ugaheza nanjye nkaririmba, kubera ntago tuba turirimbira muri ibyo nakita transpose zimwe. Hama rero ubwo wenda abantu baraturaza kugera igihe umpakanya mbaririmbire, ariko iyo ndirimbo ndayizi rwose, yitwa Ibigeragezo Sikarande. Ndaza kuyiririmba mu nyuma tumaze kuganira. Ni na Theogene muri kino gihe turavye abaririmbyi benshi bariko bararuka mu gihugu cy'u Rwanda. Theogene tumubona kuri wa muvuduko twamubona kera aririmba indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zikaba hit. Habaye iki byagenze gute? Ndumva wowe uyu munsi ari ukumpata ibibazo gusa, ngira ngo ntago ari ibiganiro ahubwo no gusubiza ibibazo. Ariko nagira ngo nkubwire ko jewe ndaririmba ndetse cyane, ahubwo nk'uko ubizi ukuntu isi imeze, isi ijyana n'ibije bishyashya. Ariko nanone ntabwo nabara yuko kuva mu myaka 17 nkeneye kuguma ari njye uri imbere cyane. Imbere hahora Imana, abantu birahindagurika, umuntu ashobora kugenda gahoro kuko n'inshingano zigenda ziyongera. Ubwo reka mbwira abadukurikiye, nimba naratangiye kuririmba mfite umwana umwe nkaba mfite 7, inshingano niziyongereye. Hanyuma nimba naratangiye mfite umwana umwe, ubu nkaba mfite abana 7 biga mu ishuri. Urumva uwo muvuduko wawo ugumaho se? Ntago intego yanjye ari ukuririmba gusa, harimo no gufasha umuryango wanjye no kumenya ubuzima bwanjye bwite. Kuririmba rero iyo umuntu acyaduka bafite ayo mashagaga, bafite abenshi baba ari abasore bataragira inshingano, ahubwo mbona badakora cyane ku rwego nakoragaho njyewe ngitangira. Kuko nimba mu mwaka umwe narakoraga album 2, ntawe urabibasha. Ariko barakora amahiti. None se hit si byose? None badakoze hit ntitwamenya ko bahari. Yego. Theogene dusubira inyuma gatonya. Theogene ni umuntu ki yavuye mu muryango umeze gute tutaramumenya aririmba? Owe ibibazo byawe ku buryo wabipanze, kuko nabyise ibibazo ntago ndi bubyita ikiganiro. Wabipanze uhera ruguru umanuka, wabipanze utangiriye hagati. Wagomba kumbwira uti uyu munsi wenda mbere uti turavuga nko ku ntahe uko wavutse. Urumva nimba umaze uri kumbaza ugasubira n'inyuma. Ariko mu bisanzwe byo ndi umwe mu bantu ku isi. Impamvu mvuga ku isi ni ukubera yuko abonzi cyangwa ibyo nabashije kumva, ndi umwe mu bantu ku isi ahubwo bababaye.
apana kwamamara ntabwo ari igihe wa mbere sindi n'uwa kabiri, ibyamamare biriho ariko ndi umwe mu bantu babaye ku isi cyangwa bari ku isi ariko bahuye n'ubuzima bushaririye bubabaje, ariko Imana nyuma irantabara iranyiyereka, nanone ndi umwe mu bantu ku isi batabawe n'Imana, nta muntu ubigizemo uruhare, nta ONG runaka, nta muntu ungiriye imbabazi, abantu barantaye baranyirengagije kugeza ubwo na data umbyara yari yaranyihakanye ko ntari umwana we. Nakubwira ngo rero naciye mu buzima bushaririye bubabaje, ariko nanone nabonye Imana kurutaho. uri kirora abantu birabamwo uwo kwitegereza muri kano kanya niye mpanuro uwo muha kugira hari ushaka kuba nka wewe mugabo abura aho yoca yokora iki kugira abe nkawe canke asumbe wewe? Biragoye rero ibintu byo mu isi kubera ko mu kinyarwanda baca umugani bakavuga ngo ibihe biha ibindi. Nagira ngo nkubwire ngo ubu inzira naciyemo ngo ngere aho nageze ntago uyu munsi umuntu ayiciyemo byakunda, ngira ngo ntikinahari yarasibamye. Icyo kintu uracyumva neza. Inzira nanyuzemo nza kuba umuririmbyi nkamamara uyu munsi ntago ariyo igihari bigendeye ku bigaragara, ariko hasigayemo inzira imwe yitwa gusenga. Mu nzira naciyemo kuko ntago bavuga ngo naciye muri imwe, ariko uburyo nabinyujijemo mu bikorwa ntago bugikora. Yego bwinshi ntago bugikora buryo namamayemo. Nabwira abantu ko natangiye kuririmba hakibaho za kasete bashyira mu radio bagasubiza inyuma udukasete dutoya two bitaga ngo ni tape cyangwa TDK. Hanyuma rero YouTube ntizari bwaze na CD zari zitaraza na flash zari zitaraza na memory card, ubwo kubona indirimbo byagusabaga kuba ufite karya konyene. Nyuma haje kuza flash ariko ntibyatinze n'ama CD, ngira ngo uyu munsi n'ama CD nta kiboneka cyane, ni gake biri gucika. No ngo rero inzira nge naciye ntago ariyo narangira umuntu, ariko isigaye imwe no gusenga, hanyuma mu bihe turiho bikaba byamuhira. Ntago ari ibintu binoroshye. Yego hajya keshi na keshi rero bimwe bakunda kuvuga yuko abapasiteri canke abakozi b'Imana bashobora kwikika mu kizu ugasanga mu rushengero barasenga cyane, ariko siko bageze hanze basha babita ugasanga bakurikije ibindi. Abo ntago navuga ngo ndabazi bakora ibyo ngibyo ku buryo naho genda nkamuzana ngo yarabikora. Hanyuma rero ubwo nyine ni ibivugwa nibivugwa hirya no hino, kandi bivugwa ntago wabihakana ni wanabyemera, ariko ntekereza ko ubwo hari impamvu bivugwa, kuko mu kinyarwanda nabwo baca umugani bakavuga ngo nta nduri ivugira ubusa ku gasozi. Yego wibutse ibyo waciyemwe bicitse ukandika igitabo wocita gute? Kubera ko ntaratekereza kucyandika ntago ndagishakira izina ngiryo nacyitira hano kuri kamera byaba ari amarangamutima, nta zina ndashaka kuko sindatekereza kucyandika, naba mbeshye. Iryo navuga ryose ni kwaba ari ukuri. Mugabo urafise icyizere kuzocandika bivaye n'ibintu waciyemo naho ugeze muri kino gihe? Ntago nyine ndabyiyumvira, ariko abantu njya numva babimbwira, ahubwo ubwo mu badukurikiye nimba hari umuntu wantera inkunga yo kwandika igitabo azabikore, hanyuma mbone ntekereze ngo nacyita gute. Ariko navuga ngo nubundi nacyita amazina ameze nk'ibyo naririmbye, ntago wajya kure. Yego ari akaririmbo isanzwe inzi agatero gatonya ngaho wankuye mwami nzama nkushimira, tugende gatonya kugira abakunzi ba Shiro TV bumve yuko tunezerewe. Ako karirimbo karavuga ngaho wankuye mwami ngo nzama nkushimira. Ko kare waririmbye uririmba twumve ko numva atari gutyo bivuga, na waza kundirimbisha wenda ugasanga wowe ni yabandi wumvisha ukayita yanjye. Urafise indirimbo iri muri ayo majambo ati aho wankuye mwami nzama nkushimira. Oya ahubwo mfite indirimbo ivuga ngo aho wankuye ndahibuka mu menyo ya rubamba shinyitse, byinshi byari binyasamiye, warahahagaze ndakubona, tutagushimye twashima nde. Iyo ngiyo murakoze. Iyo nimwe mu ndirimbo zabaye hiti novuga yuko umuntu yavuga ko atazi Theogene nibazi ko tubabaho ku isi n'ugwaruka gwa kino gihe turamukurikirana kandi turanamukunda kuko indirimbo ziwe zarubatse imitima yabeshi. Theogene ngo uraje mu gihugu cy'u Burundi, aha mu Burundi abaririmbyi b'ubuzini bangahe baririmba indirimbo z'Imana uvuga ati aba bantu dukoranye twozana ikintu ciza gishobora guhanura abadukurikirana abatwumviriza? Ntekereza ko ntazi bose kubera ko ntago mba mu Burundi we ngo nkurikirane n'ibitangazamakuru byo mu Burundi nkurikirane bikeya,
kubera n'umwanya ariko no mu Rwanda simbona umwanya cyane ariko ntago umuntu yayoberwa Apollinaire ntago umuntu yayoberwa Dudu ntago umuntu yayoberwa Fortra hari abaririmbyi ngiyenze rwose nk'abo ngabo batatu mvuze ni abaririmbyi bazwi ariko hariho n'abandi ngiyenze abitwa ba Sabasi hari umusore dukunda guhura mu biterane bantumiye witwa Isayi ndakeka ko barahari ahubwo hari nabo ntari kwibuka amazina kubera biti bidari gutebuka ari n'umumama umwe aba muri Amerika ahubwo ngira ngo yego uwo ndamukurikira cyane indirimbo ze ndakeka ari abo ngabo abandi byansaba kuza kwitonda urinze kurindira kubitekereza iyo baba wabimbwiye kuri wimbaze mba nakoze research nk'abamenye ariko turabakunda baririmba neza benshi turanabatumira mu Rwanda bakaza mu bitaramo tukajya kubareba ni nacyo kimenyetso ko mufite abaririmbyi bakomeye cyane cyane abaramyi yego apana bahimbaza yego abaramyi banyu bakora ku mitima ya benshi abaremye mu Kirundi bavyitwa gute n'abakozi b'Imana cyane bategura ibiteramo abaramyi n'abantu baririmba indirimbo za worship zigenda gahoro niko twe tubyita zitari zo guhimbaza tujabaho indirimbo zivuduka n'indirimbo zigenda gahoro wumva witurije yego aba baririmbyi baririmba indirimbo zisanzwe Theogene bamubwiye mushire mu ndirimbo yoshobora kwemera abaririmba indirimbo zisanzwe bahe izi bakunda kuvuga ngo ni izisi bakanshyira mu ndirimbo yabo oya ntago nakemera keretse ahubwo tuyandikanye nkagira ibyo nkosoramo ariko naririmba nta kibazo yego mu buzima nabo twaririmbanye kwanza wigira ngo ni ibintu bidasanzwe mu Rwanda ndamaze kuririmbana n'abarenga batatu ibyo ni ibintu bisanzwe kuko icyangombwa ni ikiri mu mutima kuruta ibiri inyuma biri hanze hajya umuririmbyi ashobora kuririmba indirimbo hanyuma mu nyuma agashavuga ati jewe ino ndirimbo bayisabye kapera sino yiririmba nayirimbye kubera agashavu kameze uko nuko nta ndirimbo nimwe ntaririmba muzo naririmbye ntayo nta kintu cyanshavuje ku buryo naririmba ikintu ntazongera kuririmba kuko akenshi buba ari ubutumwa kandi ntago umuntu yibwira ubutumwa we ngagaruke abwibwira ababuza ahubwo ububwira abandi rero hari uwo bwakoze ku mutima akavuga ati ririmba kapera naririmba turazi yuko hariho abaririmbyi benshi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi kandi turazi ko no mu Rwanda hariho abaririmbyi benshi banakunzwe nk'indarigarukeko ariko turabona yuko Theogene umenga aguma mu gahande ka wenyene ntitumubona hamwe n'abandi ariko ibiteramo yama yabirose nakahe kandi kabanga gukoresha oya bantu sobanura ukuntu nguma ngenyine ntago mbyumvisha naza gusubiza nabi wenda nari atari gusobanukirwa rega Ikirundi nacyo kiragoye inyito ntago zihura nsubiriramo numve ko hari icyo mpinduramo kuguma wenyene ni kuvuga tukubone hamwe mwakoze ibiteramo mwese muri hamwe nico shatse kuvuga ntitukubone muko murakora ibiteramo hanyuma hari ibintu ugomba kumenya ibi bintu dukora byo kuririmba babyita ngo ni ukuririmba ku giti cyawe ngira ngo ubwo ni umwihariko w'umuntu ku bushake bwe hanyuma rero nge abantu baramutse bakoze ibitaramo ntibantumiremo ntago numva yuko najyayo kandi mfite ibindi byo gukora ushobora kuba utambona muri ibyo bitaramo ariko nanone nanjye nakoresheje ibindi kuko na kenshi ntibapfa kumfatisha njyewe uburyo nkora ibintu bitari VIP cyane kandi niyo mahitamo yanjye abantu baranabimpropoza rimwe na rimwe simbyemera ibintu bimeze nk'ibintu bihambaye byo gukabiriza byo gukanga ahubwo mbashaka kujya mu byaro bya kure ahantu hagoye kujya hasaba za moto piki rero hari abantu nabo bavuga bataho hantu hadafatika ntitwajyayo urumva rero njyewe nikoranira na rubanda rugufi ku mpamvu z'uko ijambo ry'Imana rivuga ntago ari uko n'abandi batakora ibintu Imana cyangwa ijambo ry'Imana rivuga ariko n'amahitamo yabo kuko nabazi benshi mbere y'uko umutumira ko bazanga ibyuma bimeze gute aho hantu hasa gute hari abantu bameze ute ayakumva atari ngombwa kabireka hari n'abashyiraho abamanajya bo kubajya kubarebera jewe rero ndirimba ndi n'umuvuga butumwa ntago ndirimba kuryohereza abantu umuziki ndirimba ndi n'umuvuga butumwa hari n'igihe njya mu ivuga butumwa ryo kuvuga ngasoma Bibiliya ngasobanura nkashinga intahe nkashingira Imana intahe nkavuga kugira neza ku Imana hari n'abantu rero baririmba uko mbibona bakeneye guhura n'abasirimu bakeneye guhura n'abantu basobanutse ku buryo hari ahantu batamutumira babwira ati sinaza amafaranga nsaba ntimwayabona ukumva ni ibindi bintu
biri ku rundi rwego. Jewe rero aho niyo mpamvu utambona, hanyuma kandi ukagira ikibazo cyo guhora umbona kandi ndirimba. Nongo nanjye nyine nta rindi banga nkoresha, ahanini ni uguca bugufi. Iyo umuntu aca bugufi bituma agera kuri benshi. Yego. Theogene ngo agikenye yarigeze gushaka kubera ngaha mu Burundi bavyitwa umupapa. Theogene agikenye ngo yarigeze gushaka kubera umupapa bijya bitwa kuvyara umuntu kwibatisimu. Urabura n'umuntu n'umwe yo kwemera ngo uko nukuri cyangwa yari story nyene washaka kuryoshya ikiganiro. Oya birya ntago ari story. Burya mba navuze bikeye. Umuntu aca muri byinshi kuko iyo uvuga ngo naramubuze kugera ubwo twamuhaye ikiguzi. Mumugura umbyara muri batisimu byasabye ko nuko umugura ni nko kumukodesha. Byarabaye ibyo ngibyo, ntago ibyo se waba ubibeshya ngo wunguke iki. Urumva kuvuga ngo nabuze umbyara muri batisimu turamukotesha cyangwa tumukorera ibintu. Benshi bari babyanze atari ukwangira ikindi nyine babona turi abakene ntacyo twimariye ntacyo ubundi umukene nta muntu umucudika. Buri uzabicunge ni nayo mpamvu y'umuntu akennye. Hari ijambo ry'Imana nasomye rintera ubwoba ariko butari bwinshi, rivuga ngo umukire ngo ufite azongererwa, ngo hanyuma ngo umukene azamburwa na duke yari afite. Njya mbyibaza nkasanga nibyo. Iyo ukennye cyane aho kujya imbere ahubwo umusubira inyuma. Ntago nzi rero impamvu ubwo buryo bwabayeho kandi buriho bwinshi ndetse hano muri Afurika biteye n'ubwoba. Urumva kuba uri umwana ukavuga ukisanga mu rugo rukennye, mu bantu batize badafite ikintu na kimwe bazi, nta mahitamo baguhitiramo kuko nabo ntacyo bazi, nabonye bigoye. Theogene none uyu muntu aracyahari namba ahari ubu unya muri kino gihe mubanye gute kuko turazi yuko uwo muntu niyo uba waramuguze umwitwa papa wawe kuko we n'uwibatisimu. Uyu muntu ntago agihari yarapfuye. Hanyuma ariko atarapfa twarabonanaga nanakora ubukwe yarabutashye yarananshyigikiye ibihe bindi. Ikintu cya mbere nkuko twabivuze nakubwira ko Imana ihindura amateka. Nyuma yaje kubona ko nyine byahindutse kandi nawe kubikora kuko abandi bose bari babyanze, we twaramuhatirije dusanga uwo munsi yarahapanze gahunda. Hanyuma rero gahunda ye bisaba ko ari twe tuzayikora. Hanyuma rero turayikora nawe dukorera icyo dusabwa. Niyo ngo twaraguranye nta n'icyaha yakoze kandi icyo mbivugira si ukumwidogaho nubwo atakiriho, ni ukumvikanisha yuko Imana ikura abantu kuri. Nimba umuntu yarageze kuri urwo rwego uyu munsi ukaba wambona manuka mu kibuga cy'indege nta mwaka ujya urenga nagiye nturiye nk'indege 2-3, uwo muntu ukabigereranya n'igihe yabamo, biba bisaba ngo mbibwire abantu uri mu bihe bibi mu bibazo bimukomeze avuga ati ejo Imana izahindura amateka. Ntago mbangambiriye kuvuga ngo abantu barampemukiye ndashavuye. Reka Imana yaranyishyuye. Ubwo mba ngira ngo abakiri mu bibazo nabo bagira ibyiringiro byo kuzatabarwa n'Imana. Yego. Bakwiye gukora iki kugira batabazwe n'Imana kuko turabona yuko muri kino gihe isi yarabaye ukuntu umenga yarahindutse, ukwizera gusiga ari gukenya. Bakwiye gukora iki kugira bibe nkuko ubivuze. Ikintu abantu bagomba gukora kihutirwa no gusenga. No gusenga kandi umuntu agasenga biva mu mutima atari ukwishushanya kubera ko Imana ireba mu mutima. Ndatekereza rero ko abantu basenze bakegera Imana cyane, ibyo ijambo ry'Imana rivuga bakabikora, icyo ngicyo uvuze ngo isi yarahindutse. Ntekereza ko yaba njyewe yaba wowe n'abandi ngira ngo dukurikiye n'ubundi isi ya mbere ntituyizi twarayibwiwe, gusa tukamenya ko wenda habayeho igihe kitameze nk'iki kuko uko ngenda mbona hari ibyaha byamaho twasanze bikorwa bigikorwa bifite n'umuvuduko, ariko hagenda hazamo impinduka. Ujya kubona umuntu ni nkaho yambaye gusa ukamuna rendo abantu nje mbona rimwe uzabona bakuyemo bakigendera bakavuga ati niho n'uburenganzira bwacu, kuko nimba nk'ibi bintu bimaze iminsi bivugwa ngo by'abatinganye sinzi uko mubyita mu Kirundi by'abantu baryamana bahuje ibitsina, ngira ngo ni ibintu byadutse vuba nta myaka 50 biramara.
njye mbayeho mbyumvishe nyuma ariko wasoma Bibiliya ugasanga byigeze kubaho na kera ku gihe cy'Isodomu n'i Gomora kuko ni nabyo byatumye Imana ibarimbura ngo n'umunsi Uwiteka cyangwa se Imana yohereje abamarayika kujya gutata uwo murwa wa Sodomu ngo habaye ikibazo ko abo bamarayika urugo bagiyemo rw'umugabo witwa Loti abagabo barababonye babibona ko ari abagabo urumva bari abamarayika ariko ngo babagabo niba babagore numbaze ngo bajyayo no kurwana bagira ngo nabo babafate babasambanye abagabo ku bagabo noneho ikintu cyanteye ubwoba ego ndi kukubwira ibyanditswe ibyo ni ibintu byanditswe ahubwo nimba udasenga ukaba ukora ikiganiro cy'iyobokamana waba ubwoba ujye usoma Bibiliya iravuga ngo byageze ku rwego nyir'urugo ari we Loti ababwira ati jye mfite abakobwa b'amasugi b'inkumi banjye reka mbabahe muba ari bo muryamana nabo ariko ntimukore icyaha cyo kuryamana n'abashyitsi bansuye ngo baranga barwanira ku rugi Bibiliya iravuga ngo byageze ku rugero abamarayika kuko abamarayika si abantu bakigira abantu cyangwa ntibanaboneke ngo bafata ba bantu babateye barabahumisha amaso barabahumisha barahuma babona kwisohokera baragenda hanyuma rero bajya gutanga amakuru bati igihugu cyarangiritse kuri urwo rwego ubwo rero byatangiye kwaduka bikaza bakabihatira n'abanyafurika n'iki burya wabona koko isi imaze kugira impinduka ikomeye ubwo urumva ko bishobora kuba bisatira no kuba igana ku musozo wayo yego nigihe kintu umurundi yokwizera cyangwa umunyarwanda yokwizera kugira ibyo bintu ntaza bijemwo ndetse tunahana inzira nziza cyangwa tunahanura nabanye bashobora kuba bo bisinyira ngo ibi nibi bibe kandi twumva yuko byarabaye hariko wari umuhero washaka gushika kugira tuwirinde igihugu kizokama cyose ngacare kugira ntibize none se rega ibyo nabivuze gusenga nibyo bikuraho ibyaha hanyuma amahitamo y'umuntu abazabikora bazabihanirwa abatazabikora nabo Imana izabahembera ko batabikoze kuko bakiranutse ariko ntitwabura kubwira abantu ko jewe ku giti cyanjye numva bidakwiye nimba ari n'abantu babihisemo babikora ntekereza ko ari abantu babikora kubw'inyungu runaka ariko ntibabikora kuko ari byo bintu byiza kuko bibaye ari byiza ntago byaba bibujijwe no muri Bibiliya Theogene bishitse akabona umwana wiwe agiye kuririmba yoryoherwa cyangwa byogenda gute abana banje bararirimba ni n'abadanseri beza cyane mfitemo umukobwa uririmba ariko ntabwo ndashaka ko ajya ahagaragara kuko ndacyamurera aracyari mu ishuri kandi nabonye ubusitari buvuna ibintu byo kwamamara mu Rwanda baririmba ndazikangana nabo abo baririmba nyine ubwo babihisemo njye ntago nashatse ko yabifatanya oya nabanze yige arangize hari urwego azageramo nkamwemerera arahari uririmba neza cyane itangazamakuru byo mu Rwanda riramuzi kubera ko yamubujije kuririmba kandi tuzi ko indirimbo z'Imana wari we wese yoziririmba mu gihe aba yoshobora icyo gikorwa jewe impamvu namubujije nijyo yize kuko ngewe abandi bararirimba ariko ntibavuka ko baririmbye ngewe rero nzi imvune irimo yego Theogene reka tugushimira ariko udusozereze n'akaririmbo kamwe ndazi ko ufite uturimbo twishi turyoshye tubeho duhimbawe ndirimba kanje cyangwa niririmbira ko nshaka nyine wewe twaje mu kiganiro urashaka kugigira n'igitaramo ugagigira igitaramo abantu bakaza gutarama bo reka ntacyo wansaba ngo nyange kuko ubundi ntago ubyisabira wowe urabisabira abakunzi bakurikira ibiganiro byawe kandi ntago nabyanga kuba nakwemereye ko twicara hano mba ndi tayari gusubiza icyumbaza no gukora icyo ngiye ariko ibitarengera nanone ibitarengera rwose hanyuma indirimbo naririmba ubuse reka turirimbane indirimbo ivuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko ndebye imirimo yawe mbura icyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutaza kureka ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itageze umuntu ingoma yawe niyogere niy'abana b'abantu yarogeye
ndagushimiye cyane. nawe urakoze cyane. Yes bakunzi ba Cyuro TV kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masamba mbi nyuma ya kamera ni Tijose mbona ngiye mukana subscribe na comment twaraze vishe bwiye bitandukanye murashike ko na commentaire turazi yuko azodisoma hari impano nyinshi muzomuha hari byinshi muzomukenerako turazi yuko azobikorikiza ngigoma yawe niyongere ariko si yabana b'abantu nabo nabivuze nawe mu mbabare muri commentaire ndazi ko mukunda kuntwenga nibaza yuko izo ni nimwe mu ndinimbo zavumye cyane ariko tubasabe mugenda no kuri YouTube yo ahiko gusohora indirimbo nyinshi ndetse hariho bamwe mutarazibona mwebwe mutarazibona tubasabe mugende kuziraba ariko ntimwibagire gukanda subscribe turashaka umuriyoni narenga w'aba subscribers tubereke yuko ivyo twakoze mwese mubifitiye uguhimbagwa turabakunda cyane ciao ciao.